Sebuah rekaman pertempuran di Pokrovsk kembali viral setelah memperlihatkan duel sengit antara tank tempur Ukraina Leopard 24 dengan drone serang Rusia. Video yang diunggah di Telegram Kamis 28 Agustus 2025 itu memperlihatkan Leopard 24 Ukraina keluar dari posisi perlindungan untuk menembakkan peluru ke arah pintu masuk sebuah gedung yang diduga menjadi tempat persembunyian tentara Rusia. Namun tak lama berselang, drone Rusia merespon cepat dengan melancarkan serangan balik. Drone peledak itu menghantam tank Leopard 24, memicu ledakan keras yang terekam jelas dalam video. В Урбані знаходяться, так як ми зараз тут ходимо. Щоб вибити піхоту з будинку, туди треба залізти. А залізти це дуже великий ризик. Якщо ти танком під'їхав до будівлі сильно, вона розлетілася. Останні 6 чи 7 виїздів, які ми працювали. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.